Ngibingelele kuwe laleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamosha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje option yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje ezolungilelela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngokwenzeka nje lapho njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona-ke namhlanje lithi-ke sekuvele-ke isimemezelo-ke laphana-ke so-M_K-ke ememezela-ke laphana-ke kodwa angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke kuphela nje into engenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena usecebo laphana masuzwile-ke le video lena-ke ungene ama-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masicindezela nebhasi nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje option yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje engizolobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Mandla wethu, comrades, friends, patriots, ngomhla ka-12 Friday ziyakhala eThekwini. Mangithi ziyakhala angisho ukuthi senze into embi. Ngomhla ka-12 siyamasha from King Dinuzulu Park, sisuka ngo-10 siza eCity Hall, sizothi kuHelen Zille eKwaZulu Natal. Kuzomela uxolise, ukuxolisa kwakho futhi kufanele kuhambisane nenkantolo, because thina on Friday kufanele sihambe siyovula icala lokuthi wena ubiza abantu bakwaZulu Natal ngezinja. Ungasaqali-ke abelungu njalo whenever kukhona into ethinta ukhetho siyayithola iy'nhlamba eziba khona, kodwa asifuni ukuthi ijwayeleke lento yokuthukwa komuntu omnyama, ngoba uma ngase simyeke uHelen Zille athuka abantu ngezinja, especially bakwaZulu Natal, athi abantu bakwaZulu Natal ngeke abavumele bayobusa iphalamende i-MK ne-EFF, kusho ukuthi lokho he undermines imajority yabantu abavotele lezi nhlangano zombili. So thina-ke sizophumela obala, thina futhi sizoya bomemezela kulo lonke eleyigodi zakwaZulu Natal, amakhosi abefundisi, umphakathi, sithi awuze uzomasha ngoba lento ye-racism ye-DA, lento yama-hatred speech e-DA sikhathele yiyo. And thina sikhuluma nge-moral regeneration, sikhuluma nge-social cohesion, njalo yithi esifana nomakoti emzini esihlale esincenga indoda ukuthi ingashiyi. So now this is the time where thina njengabantu abamnyama we step up and say not in our name. Ngeke sivume uHelen Zille abize thina ngezinja. Never on a Sunday esingavumela khona ukuthi uHelen Zille publicly in the national TV abize abantu bakwaZulu Natal ngezinja. Asijoyinane-ke lapha yana-ke eKing Dinuzulu Park ngo-10 Friday womhla ka-12 sisuke siye eCity Hall. Lapha eCity Hall siyofika khona-ke kube ila khona esiyothula khona i-memorandum. Enye into-ke se-includile lapha kuleya memorandum yiyo leyo kurekwa kwama-vote ngokhetho ukuthi we are not happy. Eyesithathu yiyo leyo ukuthi njengamanje ama-EPWP azenje aretrenchiwe kungafanele. So now we are saying sifuna kubuyela imisebenzi yabantu, since kungene le GNU nalabo gogo abakhuluma lezi zinto abayikhulumayo, yiyo le yenza ukuthi ku-undermine isithunzi sethu basebenzi, isithunzi sethu somphakathi. So we are saying all of us, let's step up, let's go there, let's champion this march. Sithi thina ngeke sivume
ukuthi sithukwe uHelen Zille in KZN nakwamanye ama-province futhi ngeke sivume athuka abantu uHelen Zille abelungu be-DA ngeke sivume bathuka abantu bababize ngezinja and sifuna i-Human Rights Commission ibe involved ngoba njalo makuyithi iba involved i-Human Rights Commission kuba yiyona ehamba phambili ngokuviolatewa kwamalungelo nesithunzi sabantu kodwa uma kungabantu abamhlophe who are talking this nayo lento ye-AfriForum akiqaleke manje njengoba yayikade challenge uMalema akiqale manje ke ukukhombisa ukuthi ayichemile akithatha uZille imise ecourt for i-hatred speech siyayifuna le ukuyibona yenzeka so thina ke we are saying we are going to stand up we are saying we are going to ensure that abantu bakithi no one will look down upon our people that we are leading. So sithi ke bafowethu asipheleleni sonke eyomphakathi ke le noma iorganizwa iMK siyayidinga neEFF siyadinga wonke ama-organization athi wona ngeke amvumele umuntu oyothuka abanye abantu ngezinja ababukele phansi abuke inhlalo yethu ingalingani. This thing of inequality it's working and siyayibona ukuthi yenzeka ngani nangayo lento ukuthi abantu abafuni ukuthi bakhuphule isithunzi sethu abafuni ukubambisana abantu babuyisa umhlaba ngoba the more singenawo umhlaba the more singenaso isithunzi. Lokho nje engithi angikusho macomrade sonke asishare le video ukuthi siyadingeka mhla ka-12 Friday ngo-10 eKing Dinizulu Park lapha yana siyobe sisuka khona ngo-10 sifike eCity Hall ngo-12 bese ke sikhipha i-memorandum kubantu abafanele so ilokho asihlangane khona kusukela manje ishare le video uphinde futhi umobilize abantu abazoza uphinde futhi uthi make sure ukuthi nawe uza neplakadi yakhe ebhalwe wena eshoyo ukuthi how do you feel ngokubizwa ngenja in your own country. Nayo nje esifuna ukisho 071 978 4717 mandla.